Bugungi sababimizda biz nar ag'ashi kuyini o'rganатын bo'lamiz. Demak, janob men bo'lishim, bizda dombra o'rganu, mana sandiq notalar jinoq degan bizda kitob, jinoq kitobimiz bor. Bu notada, bu kitobda 50 ankuyning sandiq notasi bor. Ya'ni mana mazmunini men sizlarga mana yerga qo'yib ketayim. Mana mazmunda bizda o'sha ankuylarda o'sha kitobning ishidan topa olasizlar. Mana barlig'i bir jinoqda o'sha kitobning ishida. Endi o'sha bizda videolarning aslida titrlar o'sha kitobning ishidan olingan. Ko'pchiligimiz so'rab жатыр ekansizlar, shuning uchun o'sha ma'lumotni o'sha yerga qo'shib ketayim deb sheshdim. Agarda o'sha kitobni olganingiz kelsa, zakaz berganingiz kelsa, o'sha astindagi nomerga, WhatsApp nomeriga yozsangiz, sizlarga mіндетті түрде javob beradigan bo'ladi. Endi shu nar ag'ashi kuyini o'rganishni boshlaymiz. Eng birinchi bizda bu nar ag'ashi kuyi 7/5 degan notadan boshlanadi. Ya'ni ustunda 5, astında 7. Qag'isi төмен жоғары. Pam para. Pam para. Ketdik. Eng birinchi bizda 7 төмен және 5 жоғары. Осылай 2 рет, 3 рет тартамыз. Және келесі 7/5 және 3/5. Yani bu жерде қағыстары алма кезек. 7/5, 3, төмен, жоғары, төмен. Келесі 5/5, төмен, жоғары. 5/5, 3/5 жоғары. Және келесі 5/5 қайтадан, төмен, және 7 жоғары. Келесі 3/3. Yani üstünde бас бармақ, астында 2 созақ, міндетті түрде. Былай алуға болмайды, былай. 3, 5, 3, 2. Yani 0 aşk. Basına basına kosayıp. Osuna 2 ret qaytalaymiz. Kelesi 5/5. Төмен, және 3/5 жоғары. 5, 7, yani 5, 5, 3, 5, 7. Дәл осылай 3/3-те 3, 3, 2, 3, 3, 5, 3, 3, 2, 3, 5. Келесі 1/1. Енді 1-де осы жерде астын бірінші созақпен ұстасақ болады. Үстінде бас бармақ. 1, 1, 0, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 3, 3/3 yani 0, 0. 2 rep. Birincisinde biz bam, 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 bam deb tartamiz. Al ikinci rep qaytalaymiz tag'in da. O'sha yerda төмен. Endi o'sini 2 ret qaytalab ko'rik sırası. Birinchisinde pam para pam pam. Pam para pam pam 5 qag'iz. Ikkinchi pam pam. Ya, o'smen birinchi bo'lim bitadi. Kelesi bizda sağa bölümü.